Kunting, my friend, nasurukan ang makatawan tinapalabas. Manipod na balo ka. Mabalin manin. Manjakon, nadidigra akon, my friend. Ha? Taapay mo. Nagrigat to pa'y tagladingit. Nagrigat tagsangit, tauray lagkupit ti barukong, nagsangit ka. Anya? Anyat kayat mo asawan? Kakaiso ng anak ka mo bunakon. Nagrigat to pa'y ti mabalo. Anya ang mabalo asasawam mo. Katuman mat, babaluan naksatan namin duwan nga nabaluak. Imposible Nairanra nala siguro mat Awan mat siding di tapagayusan tiluam. Wana nga madamat siding ito ramay ko, ito tamudok. Anya kumamat nga iti pakainaigan day ta siding mo dita. Wana tano agsangit akat dato ti pagpunas ko iti luwak. Iso nga dato ti maayosan iti luwa. Anya! Awan, iso nga baybay amon data asawa. Inkali kong data kinilipat. Anya! Ay na friend, ubing ka pa'y. Manulat tawin mo. Nasurukla at rentam. Makiasawa ka pa'y. Nang runakit awan pa'y anak mo. Barang agsikog ka no makiasawa ka manin. Saanan? Di karkaron nga nasakit no masikugak nga panawan ta asawak. Kastoy kulangan. Ay, agtugtugawak man palang ito'y paradaan, takanak pa dato ice cream ko sa akto agawid. Takababain mat no mangmanghanak ay diyo nagtijip. Kababain kadagiti pasayros. Barikas! Barikas yun dita! Agure ka. Barikas! Mabigbig ko na taglaklak ko iti barekas Barikas! Wan, amok data. Barikas, ate! Ha? Kunching! Sikaman! Kunching! Anya ka di jenagan mo? Nalipatak matan. Oo na yan. Kinusyak ni Boying. Diyan nga'y kabsat, tigayem mo itig kabangibang nga iling. Apay, nalipata mo, nagarimkin ka idi a pinaay mo. Ha? Ay, uwan gayam. Ngam kapilitan nga basta doon ka idi at ada nga ron asawak idi. Agpaiso ay, anabalo ka kanumanen, Kunching. Ay, uwan nga rod. Ay na. Adda nga rod namnama ko na. Tabalasan ka manen, Kunching. Ha? Kunching, awan pa asawak. Iso baka mabalin nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. Nabalo ka matan? Eh, kuwa. Kunching, aywan, papanam. Ay, agawid akon. Inibus ko lang di ice cream nga ginatang ko. Ay, itulog ka nga rodan nga gawid, Kunching. Itulog ka. Ay, sanan, kababain. Mataktak ti pa naglakom iti sinturon. Ay na, sana problema na ita, Kunching. Di ituloy ko taglako iti lugaryo, Kunching. Asino di ka na yun ang mga itulog kin ni Kunching, bakit? Jak ang mua. Di namot padanunan dito'y balay. Agpatpating gamo lang amin di taparaangan. Agar-aram nga tap. Wano, nobyo na. Jak ang mua. Damagam to jay anak ta. Tapno di ka agpugpugtaw. Ay, Oo. Apay ang nagsinaay ka, Kunching. apay nga tanga kastoy. Apay, ada problema, Kunchita? Problema nga ro dato'y pusok. Kasla nga agayat manan. Talaga? Asino nga tay ayataw? Saan ko pa'y matridi nga totally love. Nga mag-araram. Oh, asino? Nibuyi nga aglaklak ko iti sinturon. Inal daw nga umay ija balay. Kunak nga man dya kunda agayat ngam apay nga tangay nga kasla makil-kiligak mat no makit-kitak. Ha? Kaya, anya pilat ko ngay. Aklo naman Nulakit di tabaro Uwan baro matkidi. Ay, kunak nuhana kun nga agayat ngam. Apay nga taaya nga ada pay lang amin agaram kanya.
Ay na, napintas ka nga min, friend. Sige, aklunum kit din. Basta nasingpet. Ay, madlaw matkid di nga nasing patangam. Ish, hanak nga tanga mabalo manan. Ay na, saan nga min aday tati panunutem, ah? Think positive, friend. Sige kit din, aklunum mo. No kasta. Nobyo mo, day dya alalaki, anak ko. Awan tatang. Kay, anyat salitaan nyo. Agkasar kayo ka din? Ha? Lukas ta. Okay lang kada kayo nung makiasawa akman ng tatang. Ay, uwan mayat kiti Tapno addan to kadkadwam inton bumakit ka. Nang runa kit awan anak mo. Baring aganak kan, numakiasawa ka maling. Ay, kunaknuhan ako nga makiasawa nga bigla mat nga dimtang da nga buwing. Agyaman akong Jing. Imanugot ka na makikalay sa kanya. Kat agyaman akmat ata, kinayatnak nga uray baloak. Sapay ko matamaadan nga dagos iti anak. Namindua akon nga nakiasawa nga mahanak nga nagsiksikob. Ipanamlama kain ka kong Jing. No agpada talakid di ana salunat, sigurado amaddan tadagos itak. Day taupatuan no limbang anak, mayatin kong Jing. Ay na, di uray man may sawan no duwa lang, mabalinan. Te importante kat adda. Naimbag nga orasyon ni nang ustang. Merry kastamat, Conchita. Nay, adamat ka duwam. Boyfriend ko ni nang, ni Buying. Naimbang nga orasyon, ana. Hey, kastamat, alala, sumunod kayo Hanyat kayat yung ay naman. Diyos, wano ka pa. Sana ninang. Umay milang ibaga kada kayo nga. Kuha, may sa kayon to nga ninang no agkasar kami kanibuying. No kasta, makiasawa ka manan, kuncheng. Uwan nga ron ninang. Di pa'y may katlon ni tagundaway nga nakan kay ti kasar. Hindi mo na nakiasawa ka. Inaladak ka ninang. Hindi may kadwa. Inaladak manan. Sa ita, alan, dak manan. Katuan na, awan mo't dakas na, ninang. Wan mo't kitria. Agad ka, ano nga ron, ti kasaryaw. Ento no may nga bulanan, ninang. Sige. Ang masino nga iti partner mo kanya. Di mo kuna ni Bartolo manan. Kat isumat nga talaga ti kanayon nga partner yun, ninang. Ay, iso katamot to na. Makauma mo tayo partner. Mabaybaya gamag na. Matuo ka naknukas dyan agmartsa kamay. Nakabaybaya gamag na. Daytay may medyo nasalsal lagi sagbasit ti partner mo kanya, kuncheng. Saan na tayo agkukurap? Mabalay! Apay ngay, apinaturog mo iti silid mo ni Buying anak ka. Nekat man ano aya? Agnobyo kami nga rodan. Wun ngamdi kay pa'y nagkasar. Urayin nyo kumapay amalpas ti kalay sakay to agkaida. Ay na, hanan nga uso day tatad nga panawan nanang. Adan to pahan nga agnobyo kat agkaidada. Nagidya agnobyon to lakit din. Ha? Agkumari ka na agkumparen to pa kat agkaida. Da kami to lakit din nga agboyfriend. Nangalalaam mo't kadagita adamag, Conchita. Ado ti mabuybuyak nga turis-turis nga kastan. Handa nga agnobyo nga magkakaidada. Iso nga bebe anda kami kati. Uray ta mabitan ti kasarme kani Buying. Buying, darling. Agsapan, bumangon kanta, mangantayon. Bakit? Maulaw ka bumangon. Ni, apa yang ay? Diyan ka mo, Kunjing. Pagkakapsutak. Ni, apa yang ay? Ay sus, anya datan ngay? Apay, adaya sigud nga sakit mo? Diyan ka mo, Diyan ka mo namin magpatpatigap. Labayagan dahil ito yung parik ni Agulaw sa enton kan. Agkapsutak na tanadyak mawatan. Ay sus, apa yan ngay? Malamin na, Kunjing.
Doble man di oras ko. Uwan, mabit lang arod. Ay, ala, nagbara ka mat gayam. Una ron. Ang guri-gurak sa manan. Apay nga. Kanayon kayang agurigur? Uwan. Nagsarda nga di manuabulan. Sa ita. Adaman matan. Ay sus, agpa-check up ka nga rod ah. Saanan. Gagangay na guri-gur da ito eh. Aging bagak tumutalang bagat. Pakanem atap no pumigsa. Hanamat nga rod kaya timangan. Natamnay ka no ti panagraman natatang. Pilitem ure basilaang. Maumaak nga mang pilit. Ay, aguray man pa ti kasar tatang. Ha? Apay? Agsakit mata ni Buying. Ay na. Naimbagan to ano ka sayaw? Ay, basta aguray pa'y. I-extend me pa'y lang. Paliwak man pa'y ti salon at na. Anya? Ipa-check up ko man pa'y. Tabaka dakit ni nadagsan nga sakit na. Nalakaya man ng timabalo. Ha? Nalakaya ti masakitan manan. Ti maibra ti manan. Mabaliwan man ng tapil hiduk. Agbaliw-baliw tapil hiduk ngam ibat-bat ti dakmat. Useless. Gagangay la siguro at rangkaso na dyan ako. Ay, narigat ti mang nam na matatang. Isungaguray man pa data kasar-kasar. Kay, anya ti ko na ti doktora na kao. Kumusta ti check up ni Buyang? Ay, ada kanu ba to di apro na? Anya? Kat masapul nga opera anda. Iso nga na-confine. I-cancel konti kasarmi, nanang. Tapay mal. Baka kit di ang komplikasyon di sakit na nga eh. No nga iso ti ipatay na. Nalakaya ti mabalo. Anya? Manjakon. Mawatan nyo mat siguro ti kaya tunga sa awan, nanang. Wen, maawatan ka na kao. Di mo kaya ti masakitan manen. Ti mapanawan ako nam. Ngamapay, masiguradong nga raw amatay adagos ni Buyang. Kan kasanungay matirik na no sinaam. Sigurado ang masaktan day chay. Ta siyempre, inayat na kamutin. An-anwam data ayat-ayat no iba tinakanto matlaang. Iso nga hanan data kasar-kasar. Kahit asino nga timang bantay kinibuyang iti ospital no kunam ama opera. Kat ninanang na ah. Di mo mapanbantayan? Inaktulangan kaniti prutas na. Kahit kaano nga iti kasaryaw. Ta na-extend mo tan. Saanan? Oray tayong post ko na di Facebook. Imbagak nga cancelled. Anya? Baka hanga day di lang ti sakit ni Buying ngay. Mabutang nga. Narigat ti mabalumanan. Ha? Kumusta ka, baraw? Dito nakapsutak, mana. Sana balay, tanalpasan ti operasyon mo, baraw. Oon matkid Kahit ni Kunjing, talaga ka ding awanan plano nang umay mang sarungkar kanya. Ay na, di mo namnamaan day ta. Lipate mong ti anak ko. Anyat kaya ti asawan? Ay, saan na ka nakayat ti anak ko? Anya? Apay kaya akla at ti panangikulasay na kanya, nana. Nagsakit tinaramid na. Pangaasiyo, kaya't ko ang makasarita ni Kunjing. Sigay, taibagak, taumay ditaw. Imayak tap no nalawag ti saritaan. Kantap no formal ti panagsinatan, Buying. Apay nga, sinaan akong Kunjing. Ay, ayatan ka. Di na ko masinaan. Awanan ti panagayat ko kanyam. Iso nga sorry. Kanahan mo man nga ipilit ti bagim kanyak, tawanan ti pasat mo into'y pusok. Agbreaktan Panunutamlatan nga walang forever. Tapnohan ka na nga masakitan nga. Kunjing.
naggapuam kuntseng. Kun apay akas la, aglaladot ka. Manual dawan akas tatimadmadlaw ko ken ka. Ay, naggapo aki di doktor tatang. Ay na, masikugak matgayam. Ni buying ti ama dato si Kuko. Anya! Talubulan matgayaman ti si Kuko. Kunak no na dili aklaang nga masikugak matgayaman. Ay, ni buying ti ama na. Anya? Ikat, kasanungay? Sininaamot na ni Boyeng? Ay, kapilitan na nga makisinublia na kanya na. Anya? Kiruan na. Ay, apaw. Naimbagan mo't siguro na jayan. Tatanlumatin abulan tinapalabas manipod na opera. Uwan nga rod iso nga mapanak ije balay da tatang. Ha? Anyat masapul yu manang? Naimbag nga oras mo ading. Kabsat mo ni Buying. Ada ni manong mo. Ay, saan ko kabsat ni Buying manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ni Buying. Ay, ada manang. Iso ka diti gagaram? Uwan ko mga rod, ading. Ay, mabitla nga rod tayo bak, ha? Buying! Sweetheart! Ada bisita! Ha? Sweetheart ko na. Adan sa balingan ubyan ni Buying. Ay, apay nga eh. Oh. Ha? Kunsing, sigamat gayam. Punaklan no asino ti imbaga di asawa ka sa ngailik. Asawam da dyan nga, babae. Wen kunjing, talkalpas di galay sa ami, idi na minsan akalman. Anya, apay ngay nga nang asawa kan, Buying. Apay ngay, kasano ak ngayan? Ha? Ne, di mo't inkulasay na kon. Sininaan na kon. Imbasura nak akaslawan ang yaman na. Tamabuteng kakanugayam amabalo man din. Tati amom, ipatay ko ti sakit ko. Ngam saan? Naimbaga na kon, kunjing. Sa itata naimbaga na kon, kundi sangit ka, umay ditoy. Buying, masikugak. Kasi kati ama da ito si Kuko. Anya? Ay gat suportarak ati si kog mo, kunjing. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko itanak ko. Ngam lading ita. Taawanin lugar mo dito'y puso. Taaddan sa bali nga ayatat. Kat nagkasal kami pa yan. So lading ita ka, kunjing. Ngam naladawon ti amin. Sorry. Buying! Masikugak kon Roland. Agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at nanto nga roden anak ta siya ron. Agkasarta nga roden Ay saan? Agsinataki din Anya? Anya nga agsinang ibagbagamat. Di na man rabakan ni Tikasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan mo ka nagbasula kiti anak yun na nananit. Ngam apay nga asin sina anak mo ten. Hay, jak nga ron mawatan jay anak kaw. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun na kan masikugan. Kasanulangan kag balin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak kaw paraw. Di kay man makibibiyang iti dayto nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tag-desisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akal laat. Di pa nangisinam ken ko anak. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kabalak mo tagbalin a single mom. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasagana ni Rola na mangikasarkin ka, anak ko. Saan na ka naragsakken kwa na, nanang? Nagkupasen ti panagayat ko ken kwa na. Diyak mo mabalin na pilitan ti riknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya,
Nakiinayat ka pa'y langarod ken kuana, no sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta jak kayatan da arulan. Anya nga iti plano, ita, tanakapas nga ikan. Nabulanan mo ti anak mo. Makipagpakaasa kada kayo Awawiran nyo kumati anak ko, tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar, nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka, anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam amang awer iti anak mo. Nanang, Imbes a para awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita. O di si kamalaang ti marigatan. sana bali tadan pagtrabahwak, nanang. Awawiran nyo ti anak ko, tekan kayo iti kwartayo, nanang. Ay, anya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Adamat trabaho jay lalakay. Kan kasla nasingput ma. Wen, talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw, edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti amuna, nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na kano ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw da panagayat na itinubyo na. Kunak lano agsimpan daya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta. Ay, uray siyak nga raw. Kastamot ti amaw kabagays. Nagpakababay mo tayo. Pabigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikaw. No sinaan na mulagayam ti amato'y anak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ka bagays. Uy na, kunak no naggraduara ka ulit ti kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manayin. Naimbag nga orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam Roland baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na kaong. Agyam anak na. Kumustan ti anak ko? Namwak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga raw, napan nagtrabaho iti sabali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag palang iti balay, nana. Ay, kabaula mo kayo na kaong. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay, nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak nana. Uray sininaan na kun ti anak yo. Napataglatat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ay, nasaya at ano kasta anak ko. Ne, adagayam insangpot ko a groceries nana. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, andanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single, ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamu ka nga ron. Basta karimday ta, Kandi na kami baybayan nga agin, Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga roden. Diya ko nagpanginapay.
Ta sa anak mo na nasinaw abalasan. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang orasyon, Nana. Ay, kasta mo itbaro. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwen, ta kayat kayo ang makita kan maam-am mo, Nana. Kan kidawag ko ti pamalubos yo, ta ikasarakon ti anak yo. Ay, ka-desisyon yun na ita adwa Mulakit na ita kap-kap na kanyon titunggal may sa ay makaambo kayo. Bye-bye ampay man lata kasaro ni. Di tapay la panunutan dayta. Lumakaya kon, nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, ti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Iso abay-bay ampay lata kasar-kasar. Agpapastapay lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram na tanti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, taagayan ayatan. Kasitin karikin ka, ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala. Makamu ka nga, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jebalay me, taijayan ti pag naedan nyo iti anak mo. Ay, saanan. Mabain na kiti balayo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man mitten tinubyo jay anak mo. Wine kabagays. Naam-am muna ka na iji pagtrab-trabahuan na. Kahit dahil siguro ti final, ti pakiasawaan na, ti kayat ko asaway. Wine, siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasarkan ko na. Nila Sharon ti agkid-kid ka. Di na kanupay kayat ti makikalaysa. Di pala makiasawa. Kakaisunang at na pala lalaki amang seryoso kenkwana nga orekas dyan tinaglabasan na. Uwin nga rod kabagays, nadlaw ko makidi, nasingput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingpet to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakil tatyan mo. Lukmag mo na itawin no, anya. Sikug ko da ito'y nanang. No kasta, masikog ka? Nanang. Kasaritak nga rutin ubyom tagkasar kayaw. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan nanang? Tasina akon. Anya, tapay manayin. No kaano masikog kan? Isumay, ti panangisinam ken ko Apay, nagapa kayo waya? Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana, nanang. Aniya? Apay aya akasta ka, anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyong. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakilan ida nga oray awan amada. Basta man jakon, sina akon ni Ronnie. Naumaakon kwanan, jakon ay ayatan. Sana mabalin na basta sinaanak latan nga awan na dagsan na rason, Sharon. Napudno akmet kan ka. Kaya't ka nga ron nga ikalaysa, ngam si ka lang amin dagkid-kid-kid. Di naklapdan ang makisinakan katakarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayayatan? Anyat maaramidak ngay. Apay, anak ka di madi anaaramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso alading itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka.
Nawaya ka amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Nga, babae. Talaga adang nga, jay ka anakam. Tasaan nga pampanunod. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa nga men ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti biyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay, awan na diyang anak mau. Likit diyang yaman, tada kumamangi kasarken kuana. Iti likodan tinapalabas na. Diyak amuman iti dayjay a babae. Diyak amaw noan niya ti sapsapulan na. Ay, kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukam kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang amit ti anak mo, Roland. Nang runa ka ni, duwanton ti anak ko. Sige nga ron, sa anak kong ngagbayag. Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintun mo a kwarta, Roland. No umanugot ka, Sharon, ala akon ti anak ko, iji balay. Ay, isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawans ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak. Anya, pumanaw ka manain kunam, Sharon. Wenanang tagtrabaho ak manen. Hay, data umanan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga minay aakas ta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikog ken ka. Kat anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pag-awir mait. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugay. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugken kan. Baliktad ka may. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpa ta kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, Nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, taumay ko kiluan dagiti apo kom. Ay, mabit laeng. Tariingak idamare. Maturog da gamin. Ay isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Taayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaida da Sharon kan ni Asunta ayaya dagiti umpengkat. Nagit narakop da. Kakabayatan tipan naturog da. Na. Abayakas tatilang ada. Sharon! Agring ka!
Ni, apay ayanan na. Ringam dagiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kada kwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agreeing ka biit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggag ko itay. Ti panagin narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti panaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuada iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya Asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik ngagpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso kanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada, nanang. Anya, kahit kasano day ta, subliam man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro kastuyan ti kinataok, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Diyak kayat. Diyak umanugot amang isangpit ka iti babae dito'y balay. Diyak kanunungan day ta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawata ti kasta kinataom. Ngam, ti panangisangput mo iti babae dito'y balay. Jak maawatan, wenno kanunungan day ta. Isu alading ita, Sharon. Lokasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, ken tinubya na. Nagabang da, iti pagnaidan da. Diyak ko ba palubusan dagiti apu ko, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilit damay. Kunak lalo nagbalbaliwon na dya siyaraw, ngam saan matgayam. Diyak ka amaw, iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw awatan ti aramidon na iti biyag na. Aga brodak, ha? Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti Anya! anak ko. Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawin. Ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Alaag nga raw dagiti apu ko no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo Agyaman day jay nga suntan. Uray, Baybayan na mo gayam dagiti apu ko. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat sa pa'y kumaa, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, hani? Si Kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta, umayak man. Ayan yaw. Na. Sambaan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog na giti apukok dito'y sofa. Ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na ason tayo tanana. Napanan na ka, day. Ay da, kapno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Kanayon ko nga ron nga taltalyawan no kwa ta baka mapanda iya kalsada. Napanan ni Asunta, ngay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inaldaw mat nga rumwar. No kwa kat ikak iti kananda dagita ubing. Tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaak nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagloko mo day jay nga suntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok.
Di man mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingar aramidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak baw. Ay, basta. Diyak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga sunta. Baybayan na mo ida. Inton ko na dada ka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruban na ijay. Akanayaw na rumuar. Jackpot yan day tananang. Naapal ngamin dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni asunta. Makamo ka. Basta siya, jakon ito dagiti anak mo ijay. Alaang tulaydan, into nagawid kan. Anya? Saan nga mo ni asunta ti sasangpot ko ita? Iso asigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing tayo sasangpot mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, gusto laun unay. Sige, tuktok kam lang. Tama kitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti... Ha? Sharon? Wan, asunta. Apay akas na titsuram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasayang at daytoy. Pakawanan na kuma, Sharon. Doon na kinayatag iti sa bali. Kat masikugak pa yan. Apay ngay naramid mo ti kastoy kanya kasunta. Pinagtalkan kay ti kastawnay. Adara pap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukonak. Pakawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay asunta. Iso nga ikidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mamimpinsan day jay alalaki. Lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiait. Jakon agsubli dito'y abroad. Ay hit, nasaya at aslay. Kano nga ro, ti flight mo, tapno mabagak tayo mangsukon kang ka iji airport. Ay, addan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema, unday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Tiyay barbaraw nga van na. Ay kahit nasayat nga ro da. Supay ti pagarkilam. Ta gasolina na siguro ti bayadam ken kuana. Ta kaanakambay. Depende. Ano niya ti ibaga, di kaanakak, Cardo. Sige, tanay, madama ti panagimpake. Kita dagito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay. Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, easy lang lakay. Sige. Babayan lakay, wan. Bye, siling bakit. Uncle Cardo! Uncle! Day, apay, paparanyaw, marsaw. Di kay paymat gayam nakasukat, Uncle. Hintayo na. Di kay sumuro tamang sukon kani Auntie Seleng, iji airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta traffic na bigatan. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaos. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adingwen kaw.
Ay sus, sa payagdardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan, timang sukon kanyante. Mapanti orasan. Orayan dak biitin 30 minutos la siguro. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle. Agbati kayo, da kami latan, timang sukon kanyante. Aniya. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Naya, kahiliw kayo. Oray da kami, ante. Mailiw kami matan ka na kayo. Ay, Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. ayun! Ay, nagmuna ya, Betty. Adda dito'y bag ko. Duwang arilo dya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kay ko niya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga yan, tay. Adamat rilaw. Ayun na. Sasagay sa kayo amin, akakaanak. Ay, agyaman na ka, antay. Nala, hintay pa yung mangan, tanay, mabisiin ako na yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga, Rod. Inta yun. Di yun sa kadwa ni Uncle yo. Agpatay-patay to, ba't nga grob-rob at asawa yung antay. Ay. Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana baalin. Intayo nga Rod manganan, kakanakan. Ay, antay, arkila ang tilugan ko tapno damot pang maintenance tilugan. Ay, kauna. May mas tisabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan? Uray, 15,000, mabaliran antay. Anya? Nagninamot eh. Kamanumo lang nga oras ti biyahe, manipod ijay lugar tayo. Ay na, ngiminat ni gasolina, ante. Kan narigat yag maneho. Already kan mang tadi ti pang gasolina. Basta bayadam ti arkilana 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw. Aywan gam, ante. Umadanin ti kasangay jay apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastay ha? Ay na, nagbit at talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na hindi na panatawan. Nagkasangay man kaya man. Win nga ron, ante. Anyat regalo nga jay apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no, siyak lang nga may sakat may mayate kwarta nga itan mo, ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay, wala. Mabalin lata ka, anakan. Wala, dumsag kayo pa yan, te. Dumagas kayo nga umuna di tabalay. Sakay to itulod iti balayaw. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kaya't ko na itakanak. Mabit lang, tatulungan kayo ang mga ibaba kadag iti bagahiyaw, antay. Ay na, nagsaya tayo, tadakan siling Bakit. Imbatidak mo, iti kakanakam. So ajak nakasurot anang subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga may nga grub-grub-wat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray tadamot dagiti kakaanak anang sukon kanya. Nay, ayan nagitay bagahim ngay Bakit. Ay, awanen, intig kun ka dagiti kakaanak ka. Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahek. Andya. Ken inted kumeten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, ti kakadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pangbanglo. Tagpilpilyan dan samot da ituyan Bakit. Ay kaagan anus ka mayat lata da ita. Ta imported. Ti kakidi agyaman. Tadala tamo para kanyam. Nadamag ko nagawit kan silang isungay maya. Ay, nay, da kayo magayam, antigurya. Ay, sumrek kayo Mabalin nga isarap to idwa sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito.
Siya pa'y nagngina to'y sa rokod ka. Ibati ulat ta dito'y ruwaran. Sana mapukaw dayta. Di dapagan ano dayta, ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalala tugaw kayo, nante. Tapno makainan na kayo. Po, nagapgapuan nyo aya. Ay ka, TJ Balay Umay kumaalaan tayo pasarabok Ay, sus. Sapay na ibusan, dagiti insangput ko apasarabo, antay. Ay, pinagbibingayan ng dagiti apo ko yaw. Sana balay, basta da kwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga raw tinak mangala, ijay wallet ko, antay. Ay sileng. Diyak kayat tili magasot awan no sa nga ribo lang. Diyay nasursurok di kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pala na yan na 2,000 mat. Sige nga rod, antay. Mabit lang. Ay di ka maumamang tultulog kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ija house and lot ko. Ada pa'y baul nga idultulin ko ijay. Pasig nga alahas ti kargana. Balitok nga alahas. Agpaiso ante. Baka damdamahan gayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Si ka nga raw. Ta si ka lang ti ka anak ka nasingpet kanyak. Amin nagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Isuasi ka, ti paborito kakana ka. Naimbag nga oras yung angkal. Ada ni auntie sila Ada, Gemma. Apay ka day. Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumrag ka, ta danune mo niya ante medjay kusina. Madamate panagluto na. Agyaman na angkal. Like, apay day ta kwarta silang. Itid ko kun ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpat gek akakaanakak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadataa. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin akwartamaon. Uray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo may? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka. Made, ti agim-imot. Awan karga jereptan. Danumlat karganan. Ay, kay dependa pa'y laeng No, awan karga na, ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamay. Nagitilatam kakaanakam ti pampanunutam. Ay, sus, masapul nga agbalin ka is, Kardo. Amumait nga awan anak ta. Sinunto ko mga iti mga iwan kanyata. No, kumapsutan. No, saan adagiti kakaanakan ta. Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta nalabos mo ti araramidam. Ay, basta kasto'y tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto abaybayan dagiti kakaanakak. No, nasimput ka kadakwada. Saan da kanto abaybayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta, at dadapay apagkamangan ta. Masiguradom nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kay kayat dagdag iti kakaanak Kardo. Kaslasyak tipudno nga inada. Ante, kayat yu ti agbets? Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Ura itan ano kayat yaw? Baka lang langoy kami ngamin karag iti apu ko yaw iti swimming pool kan beach, ante. Sa beach resort ti papanantayaw. Ay, sige. Mapantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Ura saan nga umay ni angkulan? Datay latan karag iti kakabsat ko, karag iti pamilyada.
Sige nga ron, tay sa ganak ti balo nag-abado. Aggasolina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 paggasolina. Ha? Ala nang tay, tanay, agur-uray ti gasolin pa, huy. Mabitlaan. Oo, adtoy. O anya ay, nag-enjoy kayo matlang, ubing. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Hindi kayo ngay, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Oh, na, Betty. Ay, nabanogak pa ikid di naglanglangoy. Manang biting! Daytoyan ti mabayadan. Ay, itad mo ka ni ante Siliang. Ay, kitaan yung data mabayadan, ante. Ha? Nay, nasurok mat asing kumilda hitoy. Ay, asino di mang bayad siya? Katuan ante. Da kayo kit di mat. Asino pa ako mga ay kat da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung imbagbagamot ngamin? Kasanon, no, sana ka nagitugot iti kwartak o di awanan ti pagbayad tayo. Ala, sa nabali, ante. Ta, nag-enjoy ka mo, eh. Kano kumapsot kan tao, di da kabaybayan. Ay, Wen ante. Puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kisuan naragsaka. Nga uray awan anak mi kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen ante. Sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jay Bangko. Imawag ni Jema akaanak ka. Kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ije hospital ti anak nataag fever kano. Pati ti ornong di bangko may ibusan. Nagbanno kami di abroad day jay. Ngam di mo samit maramanan ti bunga ti nagbanno kam. Hindi ka man nagpali na kontrabida, Cardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo titulong. Ado kayo mat akakabagyan da. Kaslasi kamot lati amuda nga asit kan bakit. Ada bak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasidag damot ko makadakwada ah. Sana puro si ka. Siyak nga road ti kay kayat da. Ti paborito da nga antida. Baybay anak ka dila. Kasla anak kong dagijay. So baybay anak. Iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng. Ti panagbakit ko ah. Tapno adan to mga sikaso kanyak no bumakita. Panawan yun niya uncle no kung kontraan da kayo ante. Kontrabida nga ron da jala kay. Masurunak. Itun kwan pinadawa kon. Manupay ay ati kwartayo iji bangkaw. Ado pa'y mo't nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, ado pa'y nga rod ante. Alan, agyan kayo di balay, da kami timang taripato kada kayo no, bumakit kayo una yun. Ado kami, ang mga sikaso kada kayo. Ngamita, agyan kayo pala dito balay. Mala nga ron ta ibaga ka ni Uncle Yo nga agbakasyon naklaeng dito'y balayo. Agbakasyon nga ibagbagamat silang. Karuba tayo lang da Marso akaanakam ng bakasyon ti ibagbagam. Kaisumay, apay masapul ay nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalay nga agbakasyon iti kabaranggayan kasta. Anya taramidem ijay ayah. Imbes asak ti asikaswam tasak ti agtrab-trabaho. Ta ureg luto ken aglabalaan. Ay, awan ti magimulakken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Angam agnaedak pa'y laeng ijay balay ti kanakak amang ipat pateg unay kanya. Adan ni Isileng, Marso. Apay, anyat gagarayo kanyan tay apong. Agdawat ako may ti kwartana.
Ay, awan niya, ante. Rimwar. Ay, kwa, na kay baga kanyak nga da dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awanan kwarta niya, ante. Inibus yun. Namin siya mala di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na pong. Awan maalayo ka ni ante. Kwartayo man, ante. Gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay, ne. Kano inikan ka man, dan idikalman, Marsaw. Naibusan Nagninamot kami ti pyesa ti lugan. Kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta ko. Tadi mawa mo da bete kan je maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Ah? Dito'y balay ti ayan nyo. Ngam tila pangtadan nyo ti kwartayo. Ah? Ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka nung nga mente pangaramatan da iti kwarta. Pat yan yung matdagit eh. Rason dala ang dayjay. Ala, mapan kay nga ruda ni balay da. Tay suda mat gayam ti pangtadan nyo ti kwartayo. Ijay kayo ngagdaod. Anya? Ayaban kayo kumaijay balay, ante. Ngam nagipit may. Basit ngamin di balay may. Uray siya kante. Basit di balay me. Agsubli kayo lang nga ni angkal. Sige nga ro din. Una, sige nga ro. Tagawid ako kakaanakan. Kahit naibus amin na kwarta mo na di bangkaw siling. Huwag nga ro lakay. Naikimus amin tadinawat amin dagiti kakaanakan. Ket ita tang naibusan ti kwartam di na kan pagan anaw dagita ipatpatag mo unay akakaanakam. Karto ay. Sa dakalaam-am mo no da kwartam. Ngem no awanan kan di da kan pagan anaw. Oh, ayan na nga tay ko na mataripat punda ka. Adi da ka baybayan. Abugan da ka matay. Huwag nga ro Awan. Andiyan. Diyak laing pagarupakas dya iti arabitin da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla da sino da nakaamamo kanyak. Agamita ta na ibusan ti kwartak. Tidak mo't pagananon. Saan nga min nga amin anasaya at ka ket pudno. Ado ti plastic wano agin ko kuna itan bakait. So di ka basta mamati latan. Uwan nga rod Kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudnaw amang ipatpatag kanyak lakay. Uray pinanawan na kiti sumagmamanong aldaw saan ka ginura. Adamot basit pasugnod ko Agam basit laeng. Ta patpatgen kalat nga asawa. Agyabadag lakay. Uray piki abang banglaw ken naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak manipod abroad. Ra inted mo ket ngarod amin ka dagiti kakaanakam ken kakabsat maw dagiti insangpet mapasarabaw ayos lang kanyak dagita. Maaw-awatan kalatta ta asawa ka ket ngarod. Ay ayaten ka nga asawak siling. Agyaban ako nay Cardo. Ay ayatan ka ba't unay?